100 سالی زیادتر کردا روس و ارمنیا و شهر کریه باوی من کالکیم کشتن تالان کرن یعنی هم گیشک نافی شهر دا بود بلا که درده که بیدرمان بود یا سری ما عرضی خونی 8000 ساله ما هنده کرد اولا و غلطی ما یا گرکی هیمه بگه که جماعت کرد ما وداری هبن اون پرسه پیش داد من همش پیشگیری بدم لیام یک تنه بود لو ما مدکو تا وقتش تکی نه ریالیته وقتا کردستان مازن هاتا چه کرنه بلکه مثلا بدای نویداری کردستان هایی هم چک موچ عاقبتی به چک به ایروس بنا بری سر بینci سالları vederi یک Türk ya millet ediktir ne kibne tane Kürt yakırına vederi. 200 salları sed bindi 200 salları. Sedeve yekerin eve Kürdistan'a. Erde Kurdana. Eğer devletin cinar tevlevi kari nebuna dijminatiya Kurdan و Kurdistan'a ve heremi nekrana eğer Kürt hevdu bigirtana eğer Kürt uvan sala u nahaji peşi bigotana walatê min paşê bigotana milletê min paşê zimanê min û dûra bigotana dînê min wê her tişt baş biya. Em pênc kurên bavekî bûn. Ji bo ku em paşeroja xwe veguhezin pêşeroja xwe birêketibûn. Birayekî me dirê de ji me qetiya. Ne tenê sînor bûn ketin navbera me. Her wiha zeman û mekan jî em ji hev dûr kirin. Em ê îro ji were behsa serpêhatiya deverên dûr ên welatê me bikin. Em ê îro behsa birayê xwe bikin ku ji me hatiye dûrxistin. Biz evet Kürdistan'ın 2500 metre yüksekliğinde olan uca ve karlı dağlarındayız. Tarih-i Kurda li Kafkasya ji dîroka Azeriyan û Ermeniyan kerintire. Ebi tarihi faktên tarihi ispat dike. Kurt hele 100 sal hevtada li Azerbaycan'a devlet çekiliye. Devlet deyseni, pere lideri şukara çekiliye. Merkezi bir Berde. Berde hatta Kurdistan'a sonra takriben 1000 kilometre merkeze. Ev Kurdên ku heremî lideri bana ji nesli Şeddadiyan diye hemû. Her kim yek em dizanin dîroka Kurda li Kafkasya 2500 sal. Beşeke mezin ji lêkolînerên Kurd û biyaniyan diyar dikin ku Kurdistana Kafkasyayê milekî Kurdistana mezin e. Gelê Kurd û gelên din ên Kurdistanê bi sedanê salan e ku li ser xaka niştiman jiyana xwe domandine.
vekolînên tarîxî bi me didin selmandin ku gelên Kurd, Ermen, Asurî û Azerî di navbera Mezopotamiya û gelên wan, Urmiye û Sêvanê de li gel hev jiyane. Ev nêrînê ku Kurd paşê ji Kurdistanê çûne Qafqasyayê yan ji wekî koçber bi nêrîna min ev nêrînekî şaş e ji ber ku ev herêm her tim dîrokê de herêmeke Kurdan bûye û heta piştî İslamiyetê jî em bêjin di qurunên hefta ev dîrokzanên Sovyetê jî dinivîsin ki em ez dikarim navê Arşak Polatyan bînim ku qurna hefta heta niha dîroka Kurdan lêkolîn dike li wê derê dibêje ku Kurd li bajarê Berde, bajarê Gence û derdorê wê ku ev bajarana niha di nevan de Azerbaycanê de ne hakim bûne û her tim mîrektiyên cuda ava kirine. Kurdistana Kafkazê ew dîroknasê navê deng yê Fransiya, Lîvîsa, Rêmbo, yê Rusya, yê dîrokanê Yunana yê qedîmî wana nivîsîne ku 6000 sal berî zayînê Kurdê arî li Kafkazê dora çemê Kur û çemê Aras jiyan kirine. Ji wextî da heta anî 1827 salê hemêşe destê Kurda da bûye. Kurdistana sor navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de ev dike. Gorî lêkolînên davî çendin lêkolîner ez jî nav deme em üse hesap dikin ku Kurdistanê sor parçeya Kurdistana mezin e. Ne Kurdên diasporanın. Hereminin vê derê hezaran sal jiyan dikin navbeyna Kurdistanê mezin û Kurdistanê buçuk yani Kurdistanê Kafkasya Ermeni û Azerî zêde bûye û ev erd ji Kurdistan qutbiye. Kurdistanskî Uyezd ango Qezeya Kurdistanê bi biryara civîneke ku 1923 çêbû hate avakirin. Heftê Tirma 1923 Komisyona Rekupêkirina bajaran a Komîteya Birêveberiya Navendiya Azerbaycanê û Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê li ser encamdana îdareya Qerebaxa Çiyayî û Kurdistanê komisyoneke taybet ava kirin û vê komisyonê biryar da ku Qezeya Kurdistanê ava bibe. Lê temenê vê qezayê bes 6 sal dom dike. Damezrandina ev Uyezd Kurdistan ku em lêra dibêjin Kurdistana sor di çerçeveyê siyasetê hikûmetê Sovyetê de hatibû damezrandin. Ji ber ku Bolşevîk bûxe İmparatoriyê Qeyserî wekî goristana netewan bi nav dikir. Ku hemû netewê ku dikevin nav İmparatoriyê Rûsyayê tên tunekirin duwarê netewî çandî zimanî her hêle de tên tunekirin pêwîst bû ku piştî ku destxelata xwe dan damezrandin ev siyasetena biguherîn û di çerçeveyê vê siyasetê de ji bo hemû gelan mafên netewî gere bihate dayîn û bi rastî jî piranî em bêjin sedê nod heta nodê heşt gelên ku diketin di çerçeveyê Yekîtiya Sovyetê ji wan mafên netewî em bêjin kêm zêde sûd wergirtin. Îca îlankirina Kurdistana sor jî di çerçeveyê vê siyaset de hat îlankirin.
Belgenameya dîrokiya civîna Komîsyona Diyarkirina Sînorên Qerebaxa Otonom û Kurdistanê bi vî awayî ye. 7 tîrmeh 1923 hate guhdarîkirin. 1. Li ser jinûvesazkirina beşên rêveberiya Qerebaxa deştî. 2. Li ser Kurdistanê. Biryar hate wergirtin. 1. Kurdistana Otonom divê bê avakirin. 2. Piştî ku sînorên Qerebaxa Çiyayê ya Otonom bê diyarkirin, navend û sînorên Kurdistanê jî bêne kifşkirin. Neh roj paşê, angoy 16 tirma 1923 Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê bi îmzeya Sekreterê Partiyê Sergey Kirov biryara xwe dide. Biryar hate wergirtin ku li ser xaka ku Kurd lê dijîn, qezaya Kurdistanê bê avakirin. Yek ji armancên îlankirina vî wîz dijî ev bû ku bibin mînak ji bo çareserkirina ji bo pêşerewjê dibe ku yani nêrîneke wan wekî jeopolitîk û dem dirêj jî hebû ku şoreşa xwe îxrac bikir li tevayî rojhilata navên heta ber bi Ewropayê modelekê li wê derê ji bo Kurdan çê bikin û ev yek bibe model li tevayî rojhilata navên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Fakat wek em zanîn ev nêrin bi ser neket. Yani Komara Kurdistanê tiştekî şo tune hem Kurd xwaxa dibêjin. Herêmeke otonom bû, başê bû navçe otonom, yani biçûktir kirin. Yani ji bo çi çêbû ez vêya nizanim. Ji ber ku welatê me ji Moskow biryar derxistin ku di ser beşeke Azerbaycanê ku Kurd berê 1000 salî zêdetir li wir dijî otonomiyekê bidine Kurdan. Otonomiyeke çandî kulturî yani. İja ew herêma ku Kurd zêde lê diman bi statîstîkê yani jimara Kurda zêde bû li wir çêkirin. Wextê çêkirin bi hêviya ku wê paşê fere bikin, wê mafê Kurda zêde bidin, di hêla ziman û edebiyat û pêşketinê de her aliyeda. Lê destpêkê de problemên mezin çêbûn. Mesela Türkiye û İran wana şikayetên resmî dikirin. Yani ji Moskvayê re ku ev otonomiya Kurdistanê yani ne ya Kurda ya Kurdistan navê Kurdistan e. Kurdistana sor. Yani wê pir zirarê bide me ji ber ku Kurdê me jî wê şiyar bin virde de. Lê Sovyetê timê ew dikir. Yani bersî ve wan dide digohîna nava Kurdê me ne. Yani em ji bo wan dikir. Yani tu alaqê me dervayî vê axê tune ye. Sala 1929 Xezaya Kurdistanê tê betal kirin û wê daxilî Qerebaxa otonom dikin. Kurdistan êdî ne qezaya lê daîre ye. Navenda daîre jî dibe Laçîn. Вырастают новые города. Молодой горный город Лачин построен в Курдистане при советской власти. Сюда, в районный центр, съезжаются на призыв в ряды Красной Армии молодые советские патриоты Курдистана. 1920 nehanda Gazaya Kurdistan atiye iptal kirin, evi girêdayî bûye Qarabaxê Çiyayê. Sala 1930 da evi carekî dîr nava Kurdistan lê kirine Kurdistan dairesi, daireye Kurdistanê. Ev jî tenê 75 roj jiyan kiriye. 75 roj şûn de ev jî iptal kirine û kirine 4 îl. Burası rayon dibêjin, navçe. Kelbecer, Laçin û Batı, Zengilan û parçeyê jî Cebraîlê heye. Siviyekê salê wextê bi 6 salê ku serhildana Celalî Agirî Eraratê bû bi seroketiya İhsan Nurî Paşa İbrahîmê Hesikî serok eşîr wana Kurdistana Erarat elan kirin. Tirka pê nikar bû. İran kat ku komekê bidî wana belake İsmail Xan Simko Şakaka pêşberî askerê İranê girtin. Komekî dana Kurda ya Eraratê. Yani pê nikar bû. Tirka, Farsa pê nikar bûn. Îca Stalin
Prikazda askeri Urus bomba barın uçağı baymış novi şehri da bu. Matamış gülalekat şehirde bu. İşte tobaran kırın bala kırın Kurdistan'a araratı. Gornerinemin yekemin serdemi hiç kırına Kurdistan'a sor giredayı tekiliye Rusya ve Türkiye. Bu vakti Kurdistan'a Kafkaz'ı Stalin da yok kırını. Çima Atatürk dostu Bolşevika bu. Gotun ki ava Kurdistan'a ve vedere sor ve çekiriye ava tasiri de sar Kurdi İran'ı, sar Kurdi Türkiye ona haro sarıdan etkin. Sedemin bir hündürün jaya dahili. Sedemin bir ziyadetir hariciye. Siyaseti derva Rusya'ra giredaiye. Eme bejin yekji sedemin iptal kırına Kurdistan'ı sor netebe perestiye Azeri yanraje giredaiye. Mesela Azeri netebe perestiye Azeri derpet ne dayaku bedeli Kurdistan'a sor jiyanakha berdavan bike. Yani Azeri her tim Moskva'ra dilekçe nivisan diye, erze nivisan diye, şikayet nivisan diye, yani ne hastiye ki Azeri bedeli otonomiye kurda jiyanakha berdavan bike. Sor nişaneya Sovyeta Sosyaliste. Sor bihezbun û heybeta artêşeye. Lewre jî Kurdistana sor têwateya Kurdistana Sovyetê. Çera digotin Kurdistana sor? Çera ne digotin parçeke devleta şehzadiya? Ev boviyekî digotin wekî devleta Sovyetî mesela digotin leşkerê sor. Devleta sor ya kargera û gundiya abivî navî yani gelek şîrinayî ev Kurdistaneke nû ye ya sor e. Kurdistan'a sor ne nava ferbiye peyve sor simbola Sovyet'e, Sovyetistan'a mesela meydana sor dibêjin, Moskova meydana sor heye. Ev jî navekî maye. Navgelda Kurdistan'a sor dibêjin. Şimdi heyna Sovyet'de her tişt rengi sor ve dağıt kişi. Ala sor, askeri sor, orduya sor, Bolşevik tamam bir rengi sor ve dağıtı bide. Sor. Sadece Kurdistan'a sor, yani Kurdistan'a Bolşeviki. Li gorî çavkaniyên Rûsan di dawiya sed sala 19 de li Qerebaxê gundên Kurdan ji gundên Ermeniyan zêdetirin. Sala 1855 di salnameya Qafkasyayê de dinivîse ku ji 134 gund û deverên Zengezûrê 77 gund û dever Kurd bûne. Dawiya kurna sed sala 19 de 69 gundê Kurda bûye û çil û heft gundê Ermeniya bûye. Sînorên Kurdistana sor ji Rojavayê Ermenistanê ji nêzî sînorên ku Ermenistan û Gurcistanê digihîne hev ji wir dest pê dike ber bi başûr tê û heta ser sînorê Îranê yani heta çeme Erasê tê. Mezinahiyê wê herêmê ji Qerebaxê Çiyayê zêdetir e, mezintir e. Li gorî daneyên salnamê, li Zengezûrê 14634 kes dijîn û ji sedî 83.7 vê reqemê Kurd, ji sedî 16.3 wê jî Azerî ne. Heman salname diyar dike ku sala 1916 li seranserê Kafkasyayê hejmara Kurdan 132.257 kesin. 1926 da Komitê Planê Azerbaycanê
ev kirine jimartını nüfuzan, jimartını nüfuzan li Kurdistan'a sor, erde Kurdistan'a sor da hefti du selef Kurd jiyan kiriye. Du vakti Kayseriye ji statistik çebiye Rejeye Kurdan taybeti ne tane jiber kulvederi sinor ne ev sinore ku hem yerad bejin Kurdistan'a sor ev hin berfrettir tegirtin. Nodu ne selef nüfuzin kelbecere buya Kurd nodu ne selef. O nodu ne selef ki nüfuzin Laçin'e buya Kurd. Yani bederi hem kelbeceri hem Laçin'e 2026 da tane 108 ne Kurd jiyan kiriye nefer. Tane 108 nefer. Lamaji statistik dugare carna 20,000 te nişandan carne 40,000 te nişandan carne ji hafteye 2,000 te nişandan. Megot 26 da 30,000 jiyan dike. Azerbaycan'da 40,000. Em statistike 580 nehadi nevin jimartinin nüfuzan. Hecmara Kurda 1500 kese. Çıkırına ne nefsandına, asimlekirine. Hazarın olsa di hefti nehada statistiki. Azerbaycan'ı yek Kurd neydi? Piştî avakirina Kurdistana sor, armanca sereke ew bû ku Kurd bêne perwerdekirin, civak bê pêşxistin, ziman û çanda Kurdî bêgeşkirin û parastin. Di vî warî de hinek gav jî hatin avêtin. Heman vaktana ki Kurdistanê Sûriyê hebû, bajarê Şuşê de têxnîkoma, yani katê kurmanca vekiribûn, bavê min, kurapê bavê min, giş wî derê xwendine. Süleyman Rahimov ki nivîskara ki Ayana Kafkazê de, bu ya meznê wî têxnîkomê. Nêzîkî 40 zarê Kurda ki wî derê xwendine, başê hatine vegere herkes gundê xwe da dersî zimanê Kurdî dane. Rojnameya bi navê Kurdistana Sovyetî, yani bi azerkî gotin Sovyet Kurdistanê, Laçinê heta salên 60 jî derdiket ev nav. Hebû di nav gel de jî, nav civakê de jî dihat zanîn. 31 da ev dibe dest pê dike, Ecemiye, Azerkiye, yek rûpêl ev Kurdiye. Armanc danînê hîmê bû. Yani hîm danîn mektebekî bê ava kirin, li wî mektebê mamosteyên ziman werin perwerde kirin, paşê ev mamosta biçin mekteban da gundan da êdî dest pê ji sıfırê dest pê perwerdeyê Kurdî bikin. Kurdistan sol bîstîneha iptal bûye. Lê destpêkirina zimanê Kurdî dibistana Kurdî. Piştî hilveşantinê Kazaya Kurdistanê 31 dest pê dibe. û 38 jî girê didin. Tekriben nav 10 sala da bu Kurdî 28 kitap derdikeve. Yek jî alfabeyê Latînî. Bawer dikim her yekenîn alfabeyê Latînî li Azerbaycan ve Kurdistanê sor hatî istifade kir. Kurdistanê sor da tiyatro jî hatiye vekirin. Laçinê tiyatro hebiye, tiyatro gel digotin. Vê derî çendin tiyatro şano hatine nîşan kirin û Kurdî hatine nîşan kirin. Piştî mirina Stalîn û hatina Kruşçev, polîtikayên hişk hinek nerm bûn. Kurdan careke din dest bi tekoşîneke neteweyî kirin û bi vî awayî jî hewlên bilindkirina doza Kurdistanê zêdetir bûn. Helbet dawiya salên heştê jî hewldanên Kurdan şayanê pesindanê ye. Berê Kurdan her li Moskovayê, dilê wan li Kurdistana sor bû. O hayna Sovyetê de dahate hesaf ça dîroka me. Hatta Gorbaçov dest pê kir dereka demokratiyê de.
ام کرد سوویت هشیار بود دموکراتی وریا دموکرات کردستان سور بزرگ ریون که هبو شیوداری گرباچو گازی مکر ام قبول کردن ام 11 نفر کردن 9 سالی ام گل کرد عیان ایزم کتیب دا شکلی شد علی عبدالرحمین محمد بابایف نیازی بریم ام گل مرد نیازی گو 20 مرد هم چونه مسکو جیک نمام نچونی کردستان سور چک نو تاریخ گل کرد جارا اولین حکومت مزن حکومت سوویتی مزن کمونیست کمیسیون یک چکرش بودن پرابلم کرده بوی چه ما کردستان سور دخواست وقتی هاینا سوویتی دا هاینا کردستان سور هبو کرده ترکیه سوریه ایران عراق چهارده دان چه ما سوویتی دا автономия کرده های نیوی داری 200,000 کرد دیجی ام میلیون ها کرد دیجی چه ما کردستان автономия متونه چهارده مده حرکت کرد تو وقت نوی کرده کسی نرکشان حتی یک بونه هات آوا کرد آواکرنا دزگاه یک بونه سازیا نافبوری خست ناوندا چالاکیین دوزا گشکرنا کردستان سور رولا یک بونه نوا جینا گل کرد سوویتی دا پر گرینگ مزن یک بونه یا یکمین حشربونک ناو ملت دا چکر ولد پریزیک هات هابیت ناو دل گل دا یاد دا کردا فهم کرد وکی ایرو بخواهیه خدا نیویه لی بابای نگی خوبا کل ما خوبا دیری بده بکرن ادعا بکرن مدگو ما مسلمان دیری بده بکرن از بیش جاره کسا کرم چونه با سکرتاری تسکای هری بلی 20 مرد مگو وکرن حتی گیش نویده تو بکن اولا گلی بدم دا از ناترسم از بیش وقتا جلین خلاص بو اوا گلی بابای و زمان خواه نه زمان تا پاچ کن تویس اوی دریات کن مدو گود یک پس مواسکنی بو داکش وکی یک بنا مه فکرم یک یک بون هات آوا کرنه هم پرزیدی او سکرتاری دولت مروی یکمی مثلا گورباچوف هم جی حکومت خوب گشتب تلویزیون رادی روزنامه دا نوی ملت کرد هاته کشاندنه زاسوخوف گوتم نداد دوی خنجی من دوی پریماکوف تخوازه یوگنی پریماکوف تخوازه ببینه هنگ پریماکوف اندام پالیت بیرو یا پارتی کمونیست سوویت بود و همه سا کرمل ام جی زاسوخوف درکتن همچنین جن پریماکوف دیده کت اندر ام کرمل تمام سلاو دامه ترونشت هم جرونشتم و چاقی بابایف محمد سلو بابا حرمچه کته بیری محمد سلو کل ما خو ماسه خست و سر پریماکوف دا چو گوتا پریماکوف دا گو دادی با مچه من نخواستم بلاسی تبین مگو برا گارباچوف ببینه تو دشمنی کردانی ساکنی گفت چه از دشمنی کردان از دشمنی کردان با مچه آریکار پریماکوف برگوری مهات هیوی کرد گفت دوی نو سانا به و تشتکی نزاروتی هم گره که رونن حفم بکن و پاش هم پاش دا هنکی رونشتن من هنکی خبرده و هم اصلا درکتن نو من لابای دیگر تورابون شرف عزیز خورده من یورا نبی جنیا دربای و من لابای کرا رونشت مرا گلی کرد که ویدی که پرساوه راسته خواسته که راسته لیوی گاوه امنه کارن کردستان سور گلی بندواده بابایوی کو تواهی جیان خو پیشکشی دوزا کردین کافکاسیای او کردستان سور کر بریا مرنا خو به دمک کرد درباره تکوشنا خو ده وحد گوت جزاروکتیا خو و از دناوی تکوشینه دمه هید سالین چلی ده بدخوازا کردستان سور من نامج ریوبریا سوویت ردشاندن سال 1961 جبو کو جاره کدن قضای کردستان ساز ببه تاوی چند کسان مبر خدا مسکووه به عدالتیه که مزن لگل مهاتیه کرن دماکو یکتیا سوویت آوابویه دولت دانا ارمنی و آذریان
لێ مافێمە کوردان ژمەستاندنە ji bo Kurdistana sor em ê heta têkoşîna xwe bidomînin. Serkettinê yekbûnê negiştin armanca xwe da du hem sedemen objektif heye hem sedemen subjektif heye. Yani sedemen objektif ev buku ev bu. Yani Sovyet zıh hilbeşya. Hem ey martê tüziye programêja aliyê Sovyetistanê yekbûnê da hatiye pejrandin nehmeşûn dicin Sovyet hilbeşya. Vaxt çêne bû ku ev proses berdevam bike. Hezkiriyekî din ê Kurdistanê jî şamil eskerovek ku her dem ji bo Kurdên Kafkasyayê efsaneyekî zindî bûye. Eskerovê kurdolog, filolog, zimanzan û dîroknas heta dawiya jiyana xwe bûye şervanekî Kurdistana sor. Hêdî Sovyetistan ber bi hilweşandinê ve diçû. Lê hewlên Kurdan jî berdewam dikirin. Li Kafkasyayê şerê Azerî û Ermeniyan her diçû gur dibû. Kurdên li Herêma Qerebaxê ji neçarî tevî Azeriyan terka axa xwe ya qedîm kirin. Şer bû sedema mirina bi hezaran kesî. Di şerê Qerebaxê de 20,000 Kurd terka Ermenistanê kirin. Gançume mari yari yar boyut merene. Piştî şerê Qerebaxê, piraniya dever û navçeyên Kurdistana sor ketin destê Ermeniyan. Vêga vê li Herêma Kurdistana sor Kurdek jî nemaye. Berî şerê Qerebaxê li Kurdistana sor Kurd hebûn. Azerî jî hebûn. Piştî zevkirina Laçînê ji xênî wê komka Kurdan ku hewl da li wir otonomiyê saz bike, mixabin tu Kurdekî din neçû wir. Hikûmeta navçeya Qaşataxê ango Laçînê bi serokatiya min û serokatiyên Ermenistan û Qerebaxê yên wê demê her dem difikirin ku derbarê pirsgirêka Kurdan de çareyan bibînin. Me wê çaxê jî dixwast Kurd li wir bimînin, niha jî em dixwazin Kurd vegerin herêmê. Nezîkî milyon sala kam paştira tabiatê dijîn, korna zamana da pêşdaçûna û dilkê xwe îroyîn de hatiya giştina qewlama. 23 salê hetanê heza nesê siviyekê salê kirasê Kurdistan biye. Lê roja îro kirasê Kurdistan tune. Ha em geleşane wekî Laşîn hatiye azadkirinê. О восстановлении курдской государственности с центром бывшей столицы Курдистан, городом Лачин. Бежи! Бежи Курдистан! Бежи Пешmerge! Бежи Пешmerge! Бежи Пешmerge! Бежи Пешmerge! Здравствуйте, свобода! Bi hewldanên Komeleya Yekbûnê re Sovyetê gulana 1991 soza otonomiyê da Kurdan. Di nîveka sala 1992 de bi serkeşiya Wekîl Mustafayev li Laçînê Kurdan otonomiya xwe îlan kirin. Lê ev hewldan jî neçû serî. Большевистское правительство Азербайджана начало переселять курдов в низменную Du qurultoy me Moskvê delbas kir. Bütün ji 8 Cumhuriyeta Kurd hatibûn. Wan qarar da ku em Kurdistanê ava kin. Bi çirî ev problemîn ya. Şêrva ve siyasetê da ve diplomatî ve gilîj yanîne. Ja wextê ki Sovyet got weşî Baku bû serbest me ava dewam kir çünkü millet ji me xwastiye hem ji millet jêk birave tinene. Ew çaxî parçebûn kete nav yekbûnê da. Hinek seroketiya yekbûnê got na açık hilda nav milleta gotin ku Azerbaycan bide em razî ne. Êzdî fileva Rusya Kurdistanê bide em naxwazin.
نزدیکی میلیون ساله که هم پاشتلا طبیعت دژین قرنا زمان دا پیش داد چونه او دلکه خواه ایروین ده حتیا گشتنا دست بکیده ارمنستان حاضر بود وکی کردستان به آوا کرنه تماجی دخواستن جماعتی دخواست دولتی دخواست وکی کردستان سور آوا با درسیان وکی نام orta Azerbaycan و ارمنستان کرد بیچار بون خود درسیان 15 ماه مایسه ماه 5 خلق جبهه هات سرتخت آذربایجان خلق جبهه هات به سرکتی ابوالفضل الچیبای او کنایه نقشوان مروه علیو گدر علیون وانا درجهشون دا اوگدان پرکازدان که عسکری آذربایجان جلاشین داره برای ملت کرده ملت درخ جلاشین خوش تفیل بیشتر و تفیل بدن ارمنیا لاشین که آزاد بو بخوی ما همچون و داره ازبکستان هاتن قزاقستان کرد ما هاتن لیش آذربایجان نه هاتن و داره ما جواتا تفگر آزادیا کردستان ما در باز کرد 9 ایونی 10 ایونی جی ما شاشو ما دکلاراسی قبول کرد اعلان کرد کردستان چکرنا کردستان سور دخواستن باید نورته دا چکن سوا آوانا پشت ارمنستان دجی آذربایجان تابولیست ارمنیا گازی وکیل مصطفی کر هم داد کنه پرزیدنت کردستان سور هر رونی داچین گازی کردا کبرا کرد گشک بین همه آلی کاری بنوا کردستان سور چک وکیل ها تو رشته دو کرد نوارد یکیش دچه متعال لیسکو ارمنستانه نه تسیری لی حتی نکف حشی مجی گل مروا ده های وقتی او کومارا دخواستن لخواه گراندن سالا 92 پریزیدنت هبو چند وزیر ما هبو یعنی وزیر وی کوماره او مو یعنی دناو ملت دا چون جوین دکرن یعنی چون هاتنا وان هبو یعنی هنه کس هنه دخواستن دم میدان دابن لیرند زنند که او تنش بو ناوکی ماندنا دولتا کردادا پروسس ادماندن و پیرا بونا اتفاقا رسپوبلیکای چهره سوسیالیستی سیستم و پولیتیکی و سوسیال اکونومیکی آوان دایم خوند راده از بیشم جورکی قرفا متکه راون چون بون سرک وزیر بون وزیر نظام چه از ما زانه و وکی از می ابا قلبیه ما زانه و ارمنی تو بستکی آخی نادرمه لیم چون ما اف لیست بونا چه بونا وداره وکی هم داکومنت حاضر کن بونا دیرو که وکی سه و دوست به 10 سال 5 سال تشنو داشی کرد پیش دابی بیزانی شو وقتی دا تشتکی ها بی وقتی دا از بین قماندن ها بی لاشین والا ما askeri Armanya katnavederi be fişang aviten be şer be paytaxta Kurdistana Laşini vala bu Armanya go arde vaya paytaxta vaya xozun serbest yalan dikin xozun avtonomiya o işi vaya arde vaya elçibaş şigud velaz parlament Azerbaycan darxistin go am Türkün zamanı ma Türka arde Türkaya uris şigud gozi mikirin Moskva ورش گه ها اصادکن برای تالشتانی بدن نه اونا پیشکش سوویت پیشکش داد ترک آذربایجانا گه برای تالشتانی بدن لزگینستانی بدن کردستانی بدن یک کدومشون تاف ترک دبن تاف کیدبن برا ببن Курды Кавказского Курдистана, так же как и другие народы, вошли в состав Российской империи. После Октябрьского переворота большевики для кавказских турков за счет курдских, армянских, халышских, лезгинских, татских, лагических и других земель и их населения образовали Азербайджанскую республику. Для курдов по предложению с Кремля была образована Курдская автономная республика под названием Красный Курдистан.
به دست روس ابخازیا آسیتیا سربسته خود اعلان کردن رابون تالیش رابون ده سه روز دا اونا قر کردن به سروکتی علی کرام ما یا مجم هیوا اردو سکن بود اردو به وقتی که 15 ماه لاشین آزاد بود 92 ساله از سه روزشون دا آیلا خوا چوما و داره ما روزا یکمی جوات در باز کرد جوات جبارتنی تبگرا آزادیا کردستان ما اعلان کرد روزا ده ماهیجی ما کردستان سربست اعلان کرد این ما دکلاراسیه دوش قبول کرد که دو ماهشون دا وقتی که اردو که هات امی سیچکی در باز بکن امی حکومتی بش بیرن سروک وزیر بش بیرن پریزیدنت کردستانی بش بیرن حتی نیوی چاقه من 19 ماری مجبورت به سروکتی من جگری من علی خان مامی بو یکی نیوزکاره که نودنگه ارمنستان جگری من دنیا پروفسور رحمتی شرف عشیری بو خیلی جوانا امریکه سردار بو رحمتی شامیل اسکیروف من نوی کربیه عزیز جو بو ایشخانه اصلا یعنی 19 ماری از نکن کنم نویگیش که هیا دکمنت دارن اونا 19 ماری بون پروتکولا مدا هابو وکی از بیشتر مدیرو کاوی نویسی بو وکی چه 21 ساله حتی 29 ساله اوی داری اتونومیا کرده بیه جرا گوتن کردستان سور و پاش هلدان ناسیونالیست آذری او دانه هلدانی نو هم هاتنه اوی دیونا خواهد دادن داستکناندنی و هم او دکن مافی گلی خواهد دکن وی داری اما آخامه هم هاتنه سر آخا خواه هم تخوازن آخا خواه دا بجین و مافی گلی خواهد کن بیراجی مافی گلی بچو که واکی وی دارید مینه مافی آناجی هم بپاریزن یا اوی حملی اوای یکا بود مدخواست ما اصلا پلان کرو مسکوی روانه که هم اردیه چید که هم ملت نای نورا اردیا مکو چید و هم اوجه گانچه که دستینن یا ملت یک ماه یه بمینه یک نماه باشه بزوره لی راستی قمانداری تنویه راستی ارتش تنویه راستی اوه اما من نویسی وکی خواهد گراوی قمانداری همه ارتش همه کردستان سور آزا کریه بری خار بجمنا دمینه وکی وی داری هل بجاتنا در باز کن وکی وی داری ارگان دیوان جی ساز کن او از من خواهد هر روزه بکن پشتی زفتکرنا لاچینی 1992 da Kurdistan sor vala. Kurdistan sor vala. Bu dedi yek Kürt nema bu. Ve çalı jiboku Ermenistan'ı dagirkeriye xwa ji asla navne tabi de perde bike Kurda istifade kir. Kurda istifade kir. Evi serkeşice Vekil Mustafa evkir. Vekil Mustafa zani bu ku ev listoka Ermeniye. Li ev men kitaba xoda diaspora Kurda ji nivîsandı bu. Ev veki generaleki bi arteş singada peş uçuku evi belgeyin Kafkazye Nava Kurdistan sorju bikeve. Eşkereye ku di qonağa yekê ango qonağa 1923 de fermiyete keviye. Lêwisa diyar e ku di tevgera salên nodî de Kurd bûn qurbanê berjewendiyên dewlet û hêzên li herêmê. Sala 23 tiştek hebû yani dewletî berresmî ya Sovyetê bû ne ya Azerbaycanê tenê bû. 1923 salê Kurd yerê xwe da bûn. Kurd bûn ara nehatibûne helandinê, nehatibûne surgûnkirinê. Lê 92 salê 1992 salê Kurd hatibûn ji hev belakirinê Qirgizistan, Kazakistan, Tacikistan, Uzbekistan a Kurdê yerlik mo bûn. Ewna piranî ji sedî not hatibûne asîmîlesekirinê. Kurdistana Kafkasyayê, Kurdistan û Yezd, Krasnî Kurdistan, Qizil Kurdistan an jî Kurdistana Sor, welatê bav û kalê wan bû. Li gorî wan hê jî wiha ye. Li gorî me
سەرپێهاتیەکە نیڤجۆماییە کوردستانە سوور. ام 40 میلیون خلی ماهی کردستان مزنه موگش بردانه ایران مادنه سر تشتگی ور و نه کرد وی داری هنه نه کردستان چه و نه جی تشتن گره ایرو ام شرط کن بونا کردستان مزن مثلا کردستان سور که جاره که دن لخواه گرینه همو جیزانن کن نابه Kurdistan Sorçenova, Sovyet tüneni. Kurdistan Sor ku xayal ve bütün Kurdistan xayala. Ev ta ki dijmin karavan gülya bêje. Ert, velat, tu vaxtina ve xayal.